se kopito ne poškoduje. Tako je. Ker konj v naravi za pašo in tu ne rabe biti podkovan. Samo za se prehranjevati, za delo pa rabe. Tu je orodje, ki ga potrebujemo. Potkve. Eden se potkve, eden žeblje. In gremo bliže konj. Prvo moramo očistiti kopito. Bolje z nožem, z žlibičarjem obrežemo strelo in A to konja boli? ne, to je kot noht. Dej one klešče za poščipati kopito, tam prve zune strani. Kako pa veste, koliko globoko morate iti, da ne greste preveč? Ja, tu vidiš po oblike, ne? Bomo nazaj dali novo naprej. Tako. Stran. Rašamo in obrežemo, da je ta kot pravilen. Zdaj pa rabimo eno prvo potko, da pomeramo. To. Tisto, ja. Zdaj moramo jo malo preširoka. Ne moramo oblikovati malo preširoka. Na. Poravnajte. Kapcate. Dobro. Super je. Je pravilna. Zdaj bo dobra. Kar 6. Jep. Nije tu, a neće ne boli. Dobro, pusti. Paziti moramo, da so žeblje v eni liniji, ne?